le a tshwarwa ho na le dintho tse le tshwarellang ho na le ditsietsi tse le senyetsang nako tseleng tsa modimo ha yena mo tshwereng ka letsoho a mo tsamaisa ka raholo yena o tlo mantswe ha o reng ntlohele o ko ntlohele ke itshetlehe ka pilara ntlohele le wena bua le satane ya o tsamaisa nako e kgolwenyane. Keep in mind this.
Alright, motseletši wa Mmutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM. Re sa le gona mo motseletši wa Mmutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM. Ge le selokene se bodola fela your friend to rely wona ka nete re mogwera wa gago wo o ka motshepang ka dinako tsohle 24/7 at 365. Gomme le khonuleng re lebeletše sehlogo sa nako mo
leng gore nako ye batho ba bantši ba baso o tla kwa ba re motho moso ga tsebe le go hlompha nako banna o tla kwa ba re mosadi wo ga ane nako ya ka basadi bona le bona o tla kwa ba re monna wo ga ana nako ya ka o na le nako ya bagwera ba bangwe ba batho ba šetše ba filwe di-warning mešomong ya bona ka baka la go se latele nako ba bangwe ba lobile menyetla ya mešomo le ye mengwe ka baka la gore ba ile ba botswa gore ba fihle mohlomongwe go fa mohlala ka iri ya senyane yena a fihla ka morago ga nako ya ba gore e napile o paletšwe o mongwe o be a swanetše a e kae mohlomongwe ka senamelwa sa iri ya bohlano meso motho wo o paletšwe ka baka la gore kapa ka morago ga gore a fihle boemanamelwa e le go bus stop a hwetša senamelwa se šetše se fetile o mongwe o a ba jwa ka kapa dingaka ba mo file meriana ya bolwetši bja gagwe le nako ya go enwa empa le kgono bolwetši bo goletše godimo ka baka la gore ga latele nako yeo a ifilwego ka kapa ke tše ntši dilo tše re ka di bolelago ka nako empa re ka se di fetše jwale o gona mo Professor Donald Mremi go tla go realela kapa mohlomongwe go re fa dijo tša ditsebe mabapi le nako bja tsebe o kwe bohlokwa ba nako o ska latelwa wa bethwa ke nako gore o tle o kwe tšohle mabapi le nako gomme ga re felle fao Dr. Mremi kapa Professor Mremi o tla be a le gare ebile a hlalosa dithekišo kapa mohlomongwe ke re ditirelo tšeo di hwetšagalago ka kuatlou tša baroka le gona fao o ska fetwa ka baka la gore kapa ka baka la go se latele nako re bolela ka nako fa gomme ga jwale gona ke a gona ka mola go tlou tša baroka Professor Mremi o komana madula a bapile ka nnete ya mankgonthedi ya kgokgo o tloga a le ready e le ruri gore a tle a boledišane le wena a bontšhane le wena ka taba ya nako nke ke mo fe sebaka nke a tamiše motheletše go le le kgauswi mo a re theleditšego a le gona Professor malome ka kapa a ke go dumediše ba bagolo ka kua mafateng a matelele ke be ke dumediše ba bagolo ba ka kua mešate ka go fapana ga bona ke bolela ka magoši le bommakgoši ke dumediše ba dikereke ka moka ke dumediša batho ka moka ba boetapele ka go fapana mekgatlo ka moka ya go fapana ke dumediša bomme bontate ka kua gae bo malome boragadi ka moka ke sa šie motho ke dumediša le lena le go fa malome ka kapa baapei ba dipitša tšatši la lekgono tlo go poledišano še ke taba ya nako ka lebaka la gore nako ke ntongwe bohlokwa kudu malome ka kapa re nyaka go tsebiša batho ka taba ya nako bangwe ba fela ba re nako e tla fihla ntongwe lengwe e phethagala ka nako ba bangwe botate mogolo wa bona ba ba buletše dimpho tša bona kgale dilo tša bona di lekeletše di nyaka gore di fihle go bona bangwe ka lebaka la nako ye re bolelang bano fela ba letile ba re nako ntongwe lengwe e tla fihla ka nako ya gona bangwe nkebele kgale ba ne metse bangwe nkebele kgale ba ne dikoloi bangwe nkebele kgale ba tsene ka gare ga manyalo bangwe nkebele kgale ba bereka mebereko mebotse medimo bo bona kgale lokolotše dilo tše ka moka di phikile ke ba babe ba fela ba tepotša ba re ntongwe lengwe e tla fihla ka nako wa kry ile gore ba lelo tša bona di a dilega so that's why today re tlišitše topic ya gore re tlo bolela ka nako malome ka kapa batho ba tseba gore nako e bohlokwa motho a se ka fela re ga tswile a tlile gore na bomremi ra fela re badimo ba re ba nyaka kgomo ge o e kwa badimo ba re ba nyaka kgomo go raya gore go na le ditebogo tšeo santsong o di dire ke kgale ba ntšhitše dimpho tša gago tše nkebeng di fihlile go wena ka lebaka la gore go ne le mapheko-phekwana e leng gore a gona
gore dilo tša gago di fihle kgomoela badimo ba inyakang e tlebe ya ditebogo then ge badimo ba etla go wena ba kry-a e le gore ga o ne selo mara ba go nyaka kgomo ba bangwe ba ba nyaka dipudi nkebe le kgale ba le ga bona ba ne di-company tše kgolo badimo ba lokolotše mahlatse kgale mahlatse a la emišitše ke batho ba bangwe ba dipelo tša go sebe gabotse wena o tšea gore nonto ngwe le ngwe e tlatla ka nako so nako e bohlokwa empa e nyaka go hlokomelwa malome ka kapa nako e bohlokwa e nyaka go hlokomelwa ya ke kwa o bolela ka dimpho gore badimo ke kgale ba lokolotše dimpho tša batho ya empa batho ba lefase kapa dihlalefi tša fase le ba di etile ka pele ya lebaka ke gore malome ka kapa batho re ne mona re ne lekhufa re ne tsebo a re nyake go bona ba bangwe ba gabo rena ba tšwela pele ba e ba letše dibotse lebaka ke gore batho ba kgona go lemoga gore dimpho tša motho ola di fihlile nako ya motho ya gore a tla thome go gola goba a be le dikoloi a be le metsi a be le mosadi a be le tšwelopele motho a tla gole family e fihlile gomme go no ba le o mongwe a mo phasetšang a emišang dilo tšela motho wa modimo yana o eme o emetše nako badimo ba lokolotše dilo tšela ka moka gale ka re wa tswa wa ka mo badimo ba re monna re nyaka kgomo motho gore banna ke reka kgomo kang badimo ba re monna gale re go fa tšhelete ga ya fitlha go motho o re ke emetše nako a re lo tšeo di fihle nako o santse go le motho o fela o botšiša gore badimo ba gešo ba nnagante nako a bona banna e buleganeng go bolela nnete malome ka kapa baswa re a imelwa baswa re nyaka mebereko baswa re nyaka go bona re tšwela pele re e ba letše dibotse re e ba le di-company empa fela nto e palang ke lebaka la gore dilo tše di a di kgopela mara di fihle go rena re fela re se sengwe le se sengwe se tlotla ka nako a sona re relaxitše re dutse gae batho ba gare ba tšea dimpho tša rena re eme re re nako e tla fihla nako badimo ba lokolotše dilo tše gale ebile prof o bokwe motho a raowa ga e sobe nako ge nako e fihlile dilo ka moka di a diragala as long as e le nako dilo di a diragala malome ka kapa mosadi o alla o ne le 38 years a nyaka ngwana badimo ba gabo ba botše dilo tše ka moka gale ba gabo ba ne le lekhufa ba sa nyakeng go bona motho wa modimo wa e ba le ngwana ba re beile mapheko ba pheketse ngwana o la batho ba mo phekile ngwana o palela ko gotla ga re ngwana o atla mosadi wa modimo o bua tseleng ke nako ya sepela malome ka kapa o ka se phele o ne le 55 years o seng ko o bereka mo bophelong o re nto ngwe le ngwe e tlatla ka nako ya gona yo tlaneng gale re letile malome ka kapa baswa ba swanetse go tseba gore badimo ge motho a thoma e ba le 23 to 25 years ba bula mahlatse ka mokana ga ona ba lokolla se sengwe le se sengwe go bona se sa fihle go wena yema go ra gore monna go ne le mokgwa o mothata wa mokgwa bothokolosi mapheko batho ba šetše ba go eteletše pele ke timale bo mamanthane mo sepelang gona lo tša ga gwa diloke badimo a ba lese motho a ba le 45 years ya ba gona ba re ba lokolla dimpho tša motho molomo di santše di thoma go bonala gabotse ge re bala mengwaga from 21 years go a kua motho o santše a thoma go bona re bophelo ba gage ba le wa kae nako profo ga e dire ke gore ka mo dikerekeng ka mo ba phentše ba botša batho gore banna se sengwe le se sengwe se nna le nako ya sona ya go direga taba e gona ya gore se sengwe le se sengwe se ne le nako wale malome ka kapa re baswa re a imelwa re ka gare ga lapa o monna o godiša bana ba le 7 ka moka ba batle ba kgobokane ka ba batle le basadi ba bona ka mo o bo fepele ditlogolo e banna nako gape malome ka kapa yo fihlaneng ya gore batho ba ba ega bona ba yo fihlaneng nako mahlatse a batho ba thenkgologile gale mahlatse a batho ba thenkgologile gale malome ka kapa ke gale re kgotleletše baswa ba lapile ka lebaka la gore bana nto ngwe le ngwe e tlotla ka nako o gotse le ditšhomi di ne metsi di ne dikoloi batho ba phela gabotse wena o dutse ka gae mengwaga ya gola o ya pele ka mehla le ka matšatši wena gore nako a ka ietla neng bana modimo bana bona o rapela furu o rapela bošego ebile o robale o tlogela batho ka moka ba robale ka 12 wena o rapela re ne batho ba e leng gore ba rapela dithabeng ba phetha ditaelo dinokeng e bana dilo tša bona a di loke bana nako ke ntongwe e bohlokwa kudu prof batho ba ka tseba jwang gore gabotse gore ke tsebe gore dilo tšaka di phaphametše le faufaung ke swanetše ke dire eng malome ka kapa
ge we kwa kere from 21 years badimo ba theolla mahlatsi ya ngwana o mollo o mongwe o swanetse gore ge we ya go nyaka e ba fihla go batho ba go swana le borena ba seke ba fela ba re tlo no nyaka tša malwetse fela o botsisa gore ba nna mahlatsi ya ka kae then re mahlatsi ya ga go shia monna thibilwe monna and then o tsebe gore a thiba ke mang motho wa go ya mang ka pele ga botse a thiba mahlatsi ao ga botse ke mang wa go pallisha gore o be le tšwelo pele go na le lepheko la gore motho a palle ko go tswela pele mo bophelong leo e leng gore le ka nyaka go tloswa ke mokgwa o mongwe wa gore o ka phasa badimo ba geno goba o ka nyaka taelo e rileng ya go swana le bopinki-pinki wa phediša wa hlapa ka yona wa kgona go phela mapheko a kgona go tloga ditseleng taelo tša meleko tša go hlapa wa kgona go tseba ruele mo ke bofolola lepheko le lethata ba bangwe ba ngwadile maina a bona ba latlhetse ka gare ga leboetlelo malome ka kapa ba tswaletše batho ba phiakile o tlo ba re 60 years o fela gore banna mmereko o bolaya ko go ngwala di-cv o lahlela ka o ya ka mo go se nento e lokang o be o kwe o mongwe a re ge ile ga jwa le gona monna o mongwe le o mongwe o lokile ka baka la gore motho o bethile ke nako ke re basadi ba hlapa malome ka kapa ba aparaparo tša bona tša mafelelo ba iya mmolong ba sa ye go reka selo ba no ya go no nyaka nnete fela lesogana le le ka mmonang mosadi ane 40 years a sa kry-e molekane 40 years a sa kry-e molekane ba mmofile ba noketse maina ga ka gara mabotlelo ba tswaletse o tla tseba bjang yena gore ke emetse nako o mongwe professor re bolla ka tsela ye o šetse ebile a tikukile a dikišitše bogadi ka baka la gore nako ya gore monna o a monyale ga e fitlhi ka kapa dilo di senyegile re emetse nako ga o ka tsena ka mogare ga malapa wa nyaka go tseba re ke baswa ba bakae ba ga borena ba ba šetseng ba dula bogadi gape tabe ya gore bana ba borena ba no sepela ba ye go dula kua bommamelodi ba dule a ba itiri ba bona gore bale gona botsofe bo fihlile re tla bereka bjang se segolo ko re no sepela bana ba modimo ka kapa kere ba ba tswaleletse ba ba bofile kore ba nyaka tšwelopele ya gana ba ba phasaditše kua diolong tša go bulega bana ba modimo ga ba ya kua ge ba re makgwa a santša ba no bona leswiswi ba no bona dilo tše ding tša go se hirege so batho ba hloka thušo batho nako ya bona e lokologilwe kgale nkebe batho ba ba berekile nako e kotsi kudu malome ka kapa monna o dutse ka gae ebile o a tsofala le bopapage le bommage dutse le bopapa o dutse le bomme mo o a roga mehle le mehle o botsiwa gore ga o ne mogola monna modimo o letetse nako e feng e fihle kgale e tswele nako e ya gage badimo ba tseba wena ebileng ke go reka mmotoro wa boraro prof a kenya ke gore kapa ke reng re ka ya megaleng re ka megaleng re kwe taba ye ya nako mo batheeletše kore ga botse gore na bona taba ya nako e ba gobaditše ge e tla kae ke eng into ba sa ikwešišeng ka maphelo a bona mabapi le nako ya 0648582771 0648582771 nke re pote ka fa re a bua ge re bua re namela megaleng ke mo e leng gore re ya go lebelela taba ya nako nke le re botseng gore nako e le dirile eng gona dilo tše di bethileng ke nako mo maphelong a lena na ba ga moremi ba ka kgona go le thuša ka tsela mang a re poteng ka fa kakapa we Choose Colgate Optic White Charcoal. It's clinically proven to remove up to 100% of surface stains. For a visibly whiter smile you want to share. It takes a lot to start a business. After 12 years. Yeah, ne? We understand that it takes a lot. It takes a lot to earn trust. For you to put your faith in us. We are
are here because of you. Driving through the villages of the Eastern Cape, the valleys of Limpopo, and the skyscrapers of Jozi takes a lot, but Oksalayo, Wapusha, it takes a lot to make every motsheletso motse community radio gona fa le go 96.3 FM re leboga ba mabenkele re leboga ba mabenkele ba rekisitse bareki ba rekile ge e ka ba ga se wa reka le gono malapa ga lekane ebile a reka se reke ka nako e tee ba bangwe ba tla reka le gono ba bangwe ba reka go sasa professor mongaka ke gopela re pele ke tšea megala mohlomongwe ge e ka ba gone le se o ka rata go se fetiša tsebeng ya motheletši malome ka kapa ngwana o mollo mongwe ga belegwa o belegwa khuparetse dimpho tša gage mahlatsi ya gage lefala gage le a leng gore o tlo o letletše mo lefaseng a go kgonagale gore modimo a ka re go wena a re wena sepela le dimpho tše gome wena gore 60 years ke mo e leng gore wena santse o thome go bereka e be mo be dilo tša gage di thoma go bulega ngwana o mollo o mongwe kere nako ya gage ya mahlatsi ya gage go ka bona 21 years e šetše e fetile wa makala e re 30 wa makala e re 40 o tsebe gore bale mo go nento e sepelang motho o mollo mongwe wa leng gona santse a tsebe gore dimpho tša gage ga thoma re 21 years santse di thome go molaola di mmontšhe gore ga botse wena wa kae motho o belegwa a swere dimpho a hletla ka tšona 20 30 40 mola a ne le 50 years bana motho o kganeng gore banna ka kapa go ka bona monna a dutse ka gare ga lapa la gage a dutse le bana ba gage a nyaka mmereko a sa o kry a se gore o emetse mohlang a kry a nako ntongwe le ngwe e phethagala ka nako ba mo etile ka pele nako ya gage ya mmereko e fetile e gona santse a nyake nako e phethagetse kgaleng ke be monna ka moga ya a phela ga botse go le ga botsego bana ba ija go se ne nto e ba bolaišang tlala banna batho a ba kwešiše malome ka kapa gore mahlatsi ya bona a gona motheletše show msrs mo moyeng dumela re gona le kae re gona sorry le fona le ka zanene kgaitšedi ka gone jwale tabagolo ke nako professor show re gona le kae mama ka tsanene banna re thabela go kwa manjual voice ya lena banna e bose banna tsebeng tša rena banna a wa se ka tshwenyega ke tlo boa e segale a go hlakane selo banna batho ba thibile banna batho ba bereke ba kgobokane ka gae nako ya badimo banna badimo ba botse gale batho ba le bietse mapheko banna go nyaka ga gore a go nento e lokang ge go le bualo mama a go go fe maele maela mathomo go gore no riang bala bo bonnyane le phase badimo ba bolena le be le fertse le rapela le botsa badimo ba bolena re le gopela mahlatsi a lena a boela go lena and then le santse le tle le kreata e le ba reng ke pinki wa phidisha e tle phatalantse di mamanthane di thokolosi tse di leng ka mo e tle di robe melala ka moka nke le kgone go bereka ka mo gae le ka se dule ka mo gae ka moka le sa bereke ka lebaka la gore banna go se bereke go bohloko bana ba tla jang le tla phela kang le tla kgona go phela le sa nyalwe banna batho ba bona lena le ya menyanyeng ya batho le bona go reka rokotse botse le ya go bona ba bangwe lena le tlo bonwa neng bana a e kgona ga le nne
ke wena ngwala WhatsApp mama pinki wa phidisha o gona tlo roba tokoloshitse o melala ga tela bona le tswela pele. Thank you mama. kgaitsedi yaka le founa le kazaneni go njwale le founa le kazaneni o re swere kang o re a leboga ngwanesho danko 0648582771 0648582771 re na le professor Moremi re lebile ke taba ya nako magagesho mo e leng gore nako ye e go baditše ba bantši kudu ebile sa ba go batša MCRS dumela re gona re na le na aga Thobela mama le kae? Re gona mama nako ya spela dilo di buela morago mama. Lesea leo mama le ne bokae mama dilo tša gago ke kgale di thenkgologile kua thekete kgale e tswele gore wena nke bone ngwana ebile o bereka modimo a ka se go tliše mo go tla go tlaiša mengwaga yona šetšeile mara modimo o ile a ria mohlolo ka kua ge re bala ka kua dibukeng tše kgethwa santse o kry-e nako re tle re bone gore mama o tle ke bone gore ga botse moleko e leng gore ba go berekile ka ona kwa mohutamang nako e bohlokwa mama o ka se dule 50 years ka moka modimo a re o tla go araba sa go arabe modimo gala go arabile ba go tseba ditaba ba go tseba go etelela maphelo a batho pele ba thadile ka gare ga bophelo ba gago and then wa le shiba wa le ba go diba santse re bona re ka bereka bua mama re tle re bona re ya bua ke tšea nomoro tša gago mo go bua le ke tle ke kgone go ka bona re nka go thuša bua mama ya no santse o thušega o ka se kgone go phela 50 years ka moka wena o emetše karabo ka mo mengwaga e tsamaya then go tlo ba go fihla mo e leng gore a go sa kgonagala gore ngwana a be gona so nako ke nto bohlokwa ye leng gore ba ile ge ba bereka ditaba tše ba go tseba ditaba ba napa ba ra re tswaleleng gore mengwaga e sepele jwale a re lekeng ka matla modimo le badimo ba geno re boneng gore re ka riauang gore dilo tša gago re kgone go loka di ba ga botse mama ya ke tšea nomoro tša gago mo ke nyaka go bona o phela le wena o e ba ga botse o e ba le lethabo o ka se go bile le lethabo ntle le gore tšeo di kgopelang go modimo le badimo ba geno o di kry-e ka lebaka la gore batho ba tlo kgona gore bana ba bannyane bano ba le bana mo wena o le gona o le kgale o rapela mara gomme dilo tšeo di sa tle e tla re tle re bone gore mama re ka tloša eng gore go rapela thapelo tša gago di kwana ke lebogile kudu go bolela le wena mama a šetše re ditšere mama ya Danko 0648582771 0648582771 MCRS o mo moyeng Dr. Joe re gona le kae pa mošato o mogolo man babu puta siyathokoza ngapho ngevezi buhle ya
Yeah. Eish. 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 Ere ke tšea di-number pa ke kwa o bolela ditaba ere ke tšea di-number mo re tle re bone gore go thuša bjang no batho ba ba re diba mo bophelong re no phela re dutse rena soloko siyabekezela bathi isikhathi sizokufika nini no hayi abantu bayaphumelela ngapha thina soloko siyabekezela Thank you. Babu puta siyathokoza ngapho ngeveza ubuhla sitsho na. Prof. Yeah. Manju antate wo athacha kudukudu. Yeah. Wo mogolo auna mosadi, auna tšhelete, auna kure auna motse. Khaneng wena tjaga go dilo tše ka moka ga tsona tše batho ba nang le tsona wena o tlo di kry-a neng malome ka kapa batho ba bohlale ba ke ntwe ke e boletseng ka re wa bona 21 years santse o bona gore bua le nna ke fulela kae go ka bona o ne 21 years o sa gakanegile di a re 25 years o sa gakanegile di a re 30 years wa bona o sa gakanegile o no fela re go tloloka mona santse o emelela go ne ntwe e seposepela le yona e leng gore bona e tlo e ya go diba e go bušetša morago ga o tswele pele o tlo dumathaka tša gago di tsamaya ngwana ga go tlo go botšiša potšišo a re papa o ka kua motseng ola wa e bane koloi wena o senayo kganeng papa ka nako ya gago ya bosogana o be o diraeng o dirile eng kganeng ka baka la gore bo papa go moketesi ba ba phela maphelo a manyobonyobo ka nako ya gago ya bosogana papa o dirile eng malome ka kapa re swere bothata ka mo malapeng re botšišwa dipotšišo re palela ko go di araga a re tope motho show mcrs mo moyeng professor show mcrs ke kgopela o tla bošeleng tso kgaetse diaka sesi bolelele godimo ngwanešo nako ya sepela re gona rrale o nako e go papatlile kgaetsedi yaka ke ra gore nako e le papatlile le tia ke nako kgaetsedi yaka bana ba kry dikolo tše di botse a go ne nto e lokang ka gae le a bereka ga le bone gore le berekela eng jwale yeo kgaetšedi ba go bethileng ka gona ke metsi a lega kwa le modibo o mogolo wa le mo go berekela fase kore go o lokiša ye santše e senyega go o lokiša mo go ngwana santše a die molato wa tseba kgaetšedi ge go le so ka lebaka la re mo moyeng a renke re porofeta ke tšea founu tša gago ke tlo go thuša re tle re tliše lesedi kganya ka gare ga lapa la geno dilo tša gago di tle di kgone go loka di sepele gabotse ka lebaka la gore batho ba o šibao ba go bušetša morago a banya ko bona o ya pele le tlo fetša le tsena ka gara dikoloto tše le tlo palelang ko go tswa ka gare ga tsona kgaetšedi yaka nako e re eme ka phefong e eme baswa ba bantšhi ka phefong baswa ba bantšhi be ba sa lemoga gore ba na le mengwaga e mentšhi and bale ba sa lemoga gore nako e ba eme ka phefong ba fela ba re dilo di tlo loka taba ya dilo di tlo loka kgaetšedi a re sa enyaka re nyaka dilo di loka re kgone go tswela pele bophelo bo re bophelang ga le bo a tura bo nyaka tšhelete wale ge e le gore batho ba swere mahlatse a rena ba re diba mo bophelong e re ko go thuše kgaetšedi gore ka moo gae go kgone go loka ba bangwe ba le bona ba tle ba kgone go bereka letle le kgone go thušana ke tšea
kgaitsedi aka jwale ka ge ba ile ba tšea dinomoro di tšere ngwaneso ga o sa kwagala ga botse wa kgamakgametša empa ge le dinomoro tšona ba di tšere ke dumela gore ka moswane o tla emela sellathekeng sa go tšwa ka kua go bona ka fale. Thank you malome ka kapa baswa ba bantši re iteile ke nako mara ga re e bone no makala o sale ka gae o ne 35 years o dutse ka gae o fela gore dilo di tla loka. molaetša o mongwe wa go kweša bohloko o re jo ka nnete nako yona e mpolaile ke dutse le papa go bana ba ka mengwaga 26 years ke fele ke re nako e tla fitla ya gore a nyale ke sa bone selo dilo di eme di sa epele ebile di sa emrago o re ebile re hlalane nagana gore o iteile ke nako kaka 26 years nagana gore o iteile ke nako kaka nye e leng gore ba e dutse le motho wa bona o ka re dilo a bona malome ka kapa go ne le batho ba bang go phela le bona ba ba lekane o kgona go bona gore mo ke senya nako ene go senyeng nako gaka ke tlo fetša another 10 years ke le ka gare ga relationship ye pata ga go ne nto botse ke tlo ikry-ang ka mogare ga relationship ye nto ka o ne ko gore ka mogare ga relationship ye ke tswe ke ya go nyaka tsela ke kgopele badimo ba gešo mahlatse gore banna mo ke yang go fulang ke go fule go bonagale gore ge e le gore mosadi o ke yang go gatlhana le yena ke ya ge lapa le yena se ke wana gore nako ngwane gore go tla loka nako ya sepela a re tope ka re boe ka fa prof re tope tloutša baroka šiba angela le bona ba rekiši a le rie dilo tšela. Hi everyone, my name is Angel. Today I'm going to talk to you about the products that we have here at Dr. Moremi. We have different kinds of products. We have taelo ya mahlatsi, taelo ya meliko, taelo ya businessy, taelo ya sejisho, taelo ya tikoloshi, and others that we also have in here at Dr. Moremi. Today specifically I'm going to talk about this one. How do we use this one? When you use this one, you just take a small amount, you put it in your water, you pour it in your water that you're going to bath with, and you rinse your body with it. What does it do for you? It attracts luck, it attracts light in your life, especially when you go to interviews, when you go into business meetings, when you also going to close big deals. This is the kind of product that you need in your life. These are the numbers that you can order this product from. You can use this one, it's 060-959-0303. FM re bolela ka nako mo re bolela ka nako ye e leng gore banna ba dutse le basadi nako ngwe telele kudu ba belegiša bana le lekgolo le bapala ko badela professor pele nka megaleng mongaka go na le seo e le gore mohlomong o ka rata go se kgwatha fa malome ka kapa dikgaitšedi tša rena sa le di ema ka taba magadi ba rera ba ra etla ke neng ra retakana mpudu le ra lebelela ga go na le legadi le le fihlang lebaka ke gore ba ile ba re ge dilo tša bona di sebe di a fihla ba be ba botša ditšhomi ba botša ba meloko ba botša bale le bale batho ba le ba napa ba sunelela ka mo magadi a le monno la napa a tšea ebile a ba feletša a ja le monno la se tsebe o re ileng ka gona lebaka la gore ba ke fela ke bolela ke re nako dilo tša batho di tswile kgale medimo bo bona e dutse fase ya bolela ya di bolela re fa ngwana dimpho ya mofa ngwana la dimpho tša gage di tšikile tsile manyalo batho go na le batho ba kakapa ba neng le mafodi one ya se ba dula le banna ka e sa le ba kokotile gale ka bo 20 ranta gore ka bokae le le gono go apala gore motho a nyalo o no makala o dula le monna le tšhelete mara go pala gore monna wa anotsi ya 5,000 ka gare ga 1.something million anje only 5,000 a no go tseba gageng o bone gore mo ga botsenyalo la ka gale le tswile eno ba le prikile ke ba babi mo ebile professor ke tla le tšapolelo e fetšang go e bolela dikgaitšedi tša rena di ka e tlatsetša taba ye go ne le dikgaitšedi tša rena tše e leng gore
monna o ile a no bolela le ba gabo gore banna jwale re ya ga Maubane jwale ke bone lekgarebe ga Maubane batswadi ba beakanya dilo ka moka kua ga Maubane wa tseba raleta letšatši la be la sobela ge re founa ga Moremi ba raua gape motho a swantšeng a tla re fe tšhelete sala a jule furu ko gore ke manyalo a mantši kudu kapa magadi a mantši kudu a professor a e leng gore a be a swanetše a be gona batho ba apea tša go ja ba be tša ja ke bona batho ba sa tšwelele gore batho ba ntše magadi ao malome ka kapa banna ba jere ditšhelete ditlamong ba re bo nyala basadi ba maketše ge go šetše ba fihla gae ba šetše ba bitša chomi ba tšea tšheletela yela ya mafelelo yela go tšwa setlamong monna a šea thoma eno boele le ditšhomi le ba gwera bala fetša bala adima ba bangwe dilo tša setlamo o bone gore jale mo go fitlhile moyo mothata moya thokolosi mo jwale professor potšišoše batho ka moka ga bona especially bomme bao e leng gore ke kgale ba dula le bopapa go bana ba bona le masogana a bona le ba e leng gore ba ile ba tshepišwa go tla go ntšhetšwa magadi letšatši leo ge le fihla monna a tima founu go a fetša go sa direga le selo professor batho ba ka moka ga bona ge ba ka fihla ka gare ga tloutša ba roka ba fola line o mongwe a raua nna ebile ba ile ba no fetša ba satle monna a timile founu nna sa le ba no kokota a go sa diragala selo professor go na le se e leng gore a ka no tlolla malome ka kapa manyalo a le mo lefaufau mo a ka tlemolla professor manyalo a wela mo fase mo bokaka ba thoma jwale ke mokana pele ba diadilo ga botse lenyalo malome ka kapa le bula ke noka lenyalo le bula ke noka ge e le gore wa tseba gore lenyalo la gago le bofilwe go sasa ke anokeng nna o no tla kua wa re monna ke tlile ke a loe nna ja ka shidi gape nna ge sa le ke eme monna re ke etla ke tshepišitšwe ebile monno ke a bona gore bale mo gona mo a ke sa fulela selo go tšea ke go iša kua nokeng ka go tsentšha sefutu ka go hlapiša ka re bolela le badimo ba geno tshuma tšeo di tshumang tša go bolela le bakgalabe badimo go tloga kua ba tloga ba go šetse morago ba ya go thibolola mo e leng gore ba babe ba go thibile gona basadi malome ka kapa ge re bolela so balla ke bolela so balla banna ba ba furile ba re banna go sasa gona re etla mosadi a ya go botša ba gabo mosadi a pia ka pitša tše kgolo monna a tšea ya gage khona tima founu ya mo a yang gona basadi ka nako ba peile ka poto tše kgolo batho ba gabo rena ba bomme ba segile ke batho ka lebaka la gore manyalo a bona ga la fetile batho ba swineletše ba tswaletše tlang manyalo a re a bule le kgoneng go ba le tšwelopele le kgoneng go ba le lethabo professor a nke re bitše batho ba masogana a e leng gore ke kgale ba dula le makgare ba bona ka gare ga pelo tša bona ba bolaya ke pelo tša go nyala manyalo a lekeletše bontate ba e leng gore e sa le ba kokotile ba palela ke go ya go feleletša ba hlabiše basadi ba bona manyalo a lekeletše bo kgaetšedi tša rena tše e leng gore ba no makala e sa le banudwe banna batho ba ga batle senotlele se gona sa go tla go notlolola manyalo a leng mo moyeng mo lenyalo malome ka kapa le a bulega batho ba ba itaile ka leaka la botau dilo tša bona di akile ba ba swere ka setlhare sa leaka kore mahlatsi a bona a engile so a palela ko go fitlha go bona a batle re ba iše nokeng re bolele le modimo le badimo ba ga bo bona badimo sela ba ileng ba tshepiša bana ba bona ge ngwana a šala e tla go belega ba re bua le banna mo ngwana o a belega shuke moroka re mo fa dipheko and then dilo tšela bagalabe ba di rerile ngwana pela belego di tle di fihle le matsogong a setšhaba sa gabo rena ba tlogele go lla ba dutse ka gae gobane ke tsona dilo tše di riang gore baswa ba gabo rena ba tepolai tsona tše ke tsona di riang gore baswa ba borena ba ngale ka gae ke tsona di riang gore bana baswa ba borena ba feleletse ba kgoga le di-drugs go se nako batho ba ba hloka thušo nako e sepetse malome kaka Emily Ntebaleng Moshweu are it's so painful and it's not easy. Pray for my boyfriend to get a job. I pray every day so he can get a job and help me. Is too hard. Professor Moremi. O ga boima gape malome ka kapa o gopole re go nela basadi ba ba supportang banna. Yeah. Ba thoma monna ka diaparo ba be ba mo apiele ba be ba mo riele tšeka mokana ga tsona ngwana motho bo mmage ba moroga ba re ga botse Emily o berekelang Emily o kry-ile gore o berekela go godiša monna dilo tša gage Emily le ga ka re o leka ka mokgwa ka kgonang ka gona o a bereka malome ka kama
a tlo mo khona ka re monna o tletla le tokoloshi santse re tloshe ntwe re thoga molala e tloga mo godimo ga monna wa khona go ba le tsolopele dilo tša monna di khona go sepela ga botse ga botse le yena o go ka no be go diragala gore go swanetse go kire yena thušo gore dilo tša swana le di kgone go bulega wa khona ga ebe o mongwe ba batlang go fola line a 0648582771 msrs mo moyeng dumele re gona rra lena ispetse nako go riagetse mama o ne mengwaga mekae gone jwale kwa 45 years ka moka o sa bereke wa bona gore bale ntho ke bothata godimo ga bophelo ba gago mama bana ba tla jang o thoma go ba morwalo wa batho wa santse o tlo phetha ditaelo mama o tlo hlape nokeng ge go pala mmereko mongwe le mongwe o monnyane yana ona santse o kry o ka sebele 45 years o sa bereke o dutse ka gae o tlo fetsa o e ba morwalo wa batho ba bang ka gae ene ba le go a se tlo go sa ba bose kriya nako o tle mama re bona re go thuša bang gore o kgone go bereka ka gore tabe ya go se bereke e tlo go bakela stress sa go bakela bolwetse wa feleletša o bagwa ba le o šetse o le mathata ka gare ga lapa kriya nako o tle mama re bona re ka go thuša bang gore o kgone go fola mama mone ya thabile modimo wa badimo kwa moratang ga o bereke re ka se re o tle le skete e tla le seo ka se kgonang o no tla re go ishe kua nokeng o ye go hlapa dilo tša gago di bulege ditebogo di tlatla ka mohlang wa tsona mama thank you ya no re ya leboga 0648582771 0648582771 le kono le re theoša dilo tšewe di sentšeng kore di tswileng ka nako ya tsona empa batho ba lefase ba di re tse batho ba di swere malome ka kapa re di nyaka mo mcrs dumele mcrs thobela na le kae re gona le kae mama but gape ditaba tše mama ge ba di thoma ko gore batho ba itia wena ba be ba itie le bana ba gago le ditlogolo tša gago bale wa bona gore bale mo go wena nako e šeke speech a re no llela go thuša bana bao mama ya ke tšea dinomore ke thuša bana bao ke nyaka go bona godimo ga bana bao e ba lesedi kganya dilo tša bana bao di kganya ka moka bana ba bereka ya taba go kgobokana ka ga ya e thuše feletše ba kana lena batswadi stress bana ba šitše ba nolwa ba ebe ba lole bana ba bona ka mo le bana ba ditlogolo ba šitše ba nolwa ka mogae lesedi kganya mamallo tša gago di tlo loka buala tšea difounu mo ya thank you mama tanko malome ka kapa wa bona mme wa bolela mo o bolela nnete go ne bana ba bangwe o no makala ngwana ga tsoga wa sekontiring go le leswika yena mmereko ga geno ba go no kgobokana le bana go sekontiring ngwaga wa thoma wa fela ngwaga wa thoma o re yena ga botse ngwana o ka re tšetse ba motšheletseng tong gore a no fela dula mo leswikeng a bala koloi tša batho ko re yena ga a tsebe gore santse e tletleneng ene bana ba kgobokana shopong tša bafaladi ba tala mowe ba kgopela di-2 ba dialotse ka moka o bone tšhomi tša gago ko re di lela di nyaka ranta kore o makala gore mara motho o ba nna ile o mokao sa gore di yanka ranta 0648582771 mcrs mo moyeng professor show se a phelaneng jane mama ya bamshayile ma uselangani ngoba kabereki ma uselangani umntwana lo umntwana lo mama bamshayile kumele ukuthi simtholele ncedo isikhathi siyahamba lapha kuye kumele ukuthi sibone ukuthi lo mntwana singamnceda njani so ngizothatha amanamba wakho nje
ya ngithatha amanamba nje mama lo mntwana kumele ukuthi simncede ngoba nabo labantwana laba ngesinye isikhathi kumele uthole ukuthi sifuna ukuthi sibancede thola ukuthi umuntu wakhona akafuni incedo uba nenkani mara sizobona ukuthi singenze ya unenkani ya no kumele ukuthi athole umsebenzi lo mama awuyele elokha nje esikoleni akumelanga ukuthi azokusokola lapha ekhaya ngithokoze mama ngiwatholile amanamba wakho thank you ma evanna nakwespeech malume kaka nako e speech prof gape batho ba thoma gore ene banna ba ba bolela nako e speech nako ile ya go ntla ba ke gore go founa batho ba bomme ba re banna nako bontate ba ka e kganteng di a boa go ba boima gore ba fo ba lla bontate mo balong gona bophelo bo boima MCRS mo moyeng tumela Mushad re gona ra lena thobela le kae age hlokaina nako e speech eno ba gale sa bonale moya le golle o no re bana le mosha batho gore nako e ya spela 5 years ay 5 years ka moka dilo di emi bano gana gore ba bone motso ba no re wo o tla re tseba ga botse ba le re motswallela dijo gore motso a dule ka moano bola ke tla lantjale ka mo mogala ba geshu a go go botse keledi ya monna ga nke re bona e rotha mara yeo e tla rotha a re tšee dinomoro tša gago mo re bona re ka go thuša bua mogala ba gesho o kgone go bereka o tlo kgone go dia motso mo botse manaba ba batle ba kgone gore nke ba tloga ba ye kwa bohloko le go feta gobane ba khufile ke ngwako ge ba bona o waga jwale ba thoma go kwa bohloko jwale wa bona re ba go tswallela gore o bereke bana ba gago ba tla ja mogala ba gesho ka re ge monna a fetša go aga ntlo go sa ne bophelo ka morago ga ntlo eo no nako e speech mogala ba gesho tšea difounu nako e ile batho ba bantši malume ka kapa be ba sa e bone taba gore nako e speech ke gona ba e bona prof especially batho ba be ba dula batho kgothatsa ka ntola ya gore go ra gore nako ga e so fitlhe jwale batho ba swantse ba tsebe gore ke kgale nako e fihlile dilo di lekeletše di hloka senotlelo fela sa gone gore professor Moremi a notloleng ke dimpho tše di wele mo fase batho ba na le ke dipula tša medupi na re nyaka go bona batho ba fola 06.5827771 MCRS mo moyeng tumela re gona ra lena age mama hlokaina speech nako wa ibona ile mama go boela morago a re sa boelane lepheko leo ba beng ba go beetše lona ebile ba tlogang ba sega ge ba go bona o sa bereke ba šetse ba go swantšha le bana ba bangwe ba re le ge le ka dikolong le tla no swana le ngwana o la ka mola go no swana a ko go botse tšea difounu mo wena kry-a nako o kgopele ba ka gae o tle kua gae laboraro o no kgopela o tlele laboraro mama o phase badimo ba gene o kgopele ditsela ba gatlhane le medimo wa borena re ye nokeng nke mama o bona mohlolo o senkeng o bona wa gore bole ke nnete lepheko le ba go beetše lona re a le tloša bao ba go segang ba tle ba kgone go nyama ka lebaka la gore wena o ka se tsene sekolo wa tsenela go tla go dula ka gae gore batho ba tle ba kgone go fela ba re le swana le ngwana ga mammang o tsene sekolo mara ga go ne ntwe e tswelang pele mola go yena ke tokolo se re thoga molala ma wena re tšea difounu mama dilo tša gago di a loka lesedi kganya ntongwe le ngwa gago ya loka wena go thoma le kgone o tšo o rapela o kgopela nnete go namela o tle o ye nokeng re ye go šogofatša ka matsogo re bolela le medimo wa geno dilo tša gago di loka di be gabotse mama nako ile o tlelela boraro speech nako mama tšea papa ka letsogo o tle le yena re tle re bone gore re ka mothuša jwa ka gore ge go ka loka wena papa a šalela o sa tlo o bola ke pelo tla le papa
re ye nokeng re yeng go bonana le tša noka re ko gore noka e ka re swarela tše boamang lepheko le le leng gona generational curse e leng gona ka moo re tle re e fetse ka mokana ga yona nako e fitlhile baloi ba kgala ba bapala ka lena ma ya jwale re no kwa le bola ka tša mebereko ka tša bopapa ka mo masogane gona di re sepelela ga botse kgaitse diaka le lona le ikwa oya ya mo re sane mošomo mogolo e tla mama re bone re ka bereka bua mone ya thabile modimo ko wa moratang wa badimo wena e leng kgopela yo o ka kgonang o tle re go iseno ke mama o ye go phetha ditebogo di tla tla ka morago ka go lebaka la gore ge nka re o tle le sekete o se tšea kae ka gore shifa ba go tswalletše ba go bietse mapheko batho ba bagolo ba go bietse lesuka le legolo o no berekela go thula wa morago phelo ba ga go boye metsi e tla re go thuše mama aga Gabriel, o sasa. ke papatšo Ese la hora le leng. a be ke bona o ka re malefo nya ko bolela jwa le kerekeng ke mo fetsa Sasa. and then o rekisha nako mane Santse product ba tsa ka morago rekisha. tsa ka Enju tlo rekisha. o enju tlo rekisha ke bone ka population tongo mo in tshitse topic ne No, ke Snotlel. snotlel Ya. What over killage man. ke ski Yebo. ke snotlel yo ya wa senotle tsebisa tayo ba gore ke tla go tayo e le gore bula dilo ka moka e pele ka senotlelo Snotlelo prof. se ke re enji ke ba tsena ria di-product No enju tlo ria. o ska spoila topic ya gago topic e Good reason. tsamaya. Seri ka phone. Kala Very gore interesting. E tlo ka And mo. ntho e o ska e Enji senya. enji. ina A re ga ya tsena, mara o rekisha ska e senya. Lagos. Gra Jose. Ga enji ga re fetsa lanego. Enji ga re ya life. Ga ke le dumedišeng go lela gausi molelo go gona babogedi ba rena ba re ba rata gore ba hlomphago ka mehla aga ba kone re lebogile ka moka ga lena ba bina diphoofolo wa le go mo ke reverend malefo go tswa kua officing ya professor mremi ngaka mremi wa lena o le motsebago jwale moya o boletše le professor mremi mo matšatšing a go feta wa re batho ka moka ba ba kgopela go thušo ba ba ne go le mathata gobane le a tseba ka magaeng a le robale ba bangwe le sepela le dilo mo mebeleng ya lena ba bangwe le ne maswisio a e leng gore le sepetse go le gausi batho ba re ba le tlhapiša empa go apara 06485827771 mcrs usemoyina kwande akwande re gona le kae motša dipepe ke nnao taba ya nako mo pele ga lena nako ya go touch ga gona molato ngwetši ya dipeba ga gona molato go tla loka yo
a go ne molato ngwe tša dipeba a go ne molato wa tseba re lebogile kudu re lebogile thekgo ya lena ka mehla 0658582771 0664 ka kapa 8582771 e bana go na le melaetša ka fo mseres mo moyeng a kwande re gona ra lena thobela mama re gona le kae taba ke nako mama taba ke nako e speech mama be re sa e bone moya gore banna nkelele mošeng batho gore nako e ya sepela banna mahlatsi a batho gala bulegile mo banna ganeng goreng batho ba no berekela go rapela ba lla ba re lo tša bona a di lokele re le emetše nako banna e re nako yes banna ba banna ga botse mara ba bapala ka lena ba tseba gore mara nako e ya sepela mara banna wa bona mama mo bophelong ne go nyaka go bona gore bale dilo di a senyega o bone bale wena o le mme o lla le ngwana gago o tlo bona gore bale nako e fihlile dilo di senyegile di ra di tsene ka gae di ra bale di a etaola bjana taba ye mama santse re lokiše re e fetse ngwana o re nyaka go bona dilo tša gage di loka a se ka berekela go ema ya kua le kua o tlo fetša maketa ka nka re tšhelete go maketa yo feleletša e fedile gape go dia di-cv ke tšhelete go ema le go ngwela e gona tšiša ngwano mama re bone gore ka bereka buang banna kore re seke ra re banna dilo di tla loka re eme a re reng dilo di tla loka re di emaemela banna le rena re belle maatla re belle maatla mama a gore dilo di kgone go loka dilo di kgone go sepela ga botse mama tšiša mo ngwanong kwa ka mama re go rapediše banna wa nnete gare ga go bona a bone mosadi ya go loka mosadi wa ka ga le yena lapa mosadi wa go kgona go lota bana e tla mama re bone gore re ka bereka bane re go thuše ka mokgwa re ka kgonang ka gona mama re ne le pheko ba re ke lapa le bose e tlo kgona gore go hlapile ka ona go kgona go bona lalelo tša gago di loka di sepela ga botse nako nngwe le ye nngwe e gona mama e phela e letile e nyaka lena fela e gona yona a tloge a itla swere morwedi ka letsogo a re professor wo o nyaka mmereko nna ke nyaka monna le lenyalo o tsebe gore o berekela godimo ga gore wo o nyaka mmereko wo o nyaka monna le lenyalong ka lebaka la gore banna ba le bona ba lla ba re ba nyaka basadi bale wa bona re berekela nneteng ba ba nyakang ba bang ba tlo kgono kry-a ba bang phelo bo tswela pele wale nako e fihlile re ga kgaitšedi yaka o tla kry-a lesogana ga nkatla ka molatlo tša baroka ka mola la mo tuntiša ka ditaelo wa tseba tlola ba ga botse ua potoboro se ba tla kgona go mmona ga botse a kry-a monna wa a kry-a lenyalo 0658582771 mcrs o se mo ena kwande thobela na rona ra lena nako mama au batho au shem au batho re tlo go thuša mama re go namole ka gare ga mahloko a o leng ka gare ga ona o ka se kgone go godiša bana wa bo wa godiša le ditlogolo khuku gane bo papa go bana ba ba kae ka lebaka la re ba raka ke dira bana ba ba santse ba kry-e mmereko dira di ba ema ka pele re tla leka mama re bona re go thuša buang gore dilo tša gago di kgone go loka le bana bao nke dimpho tša bona di tswelelele ke kwa bohloko kudu mama go o bolela ka tsela ye o bolelang ka yona
awa mama hloka pelaelo modimo o kwile thapelo tša gago o re gahlantšhitše le wena o re file hlogo poledišano ya nako e le ga tseba gore wena le kgono tšatši la le kgono o tlo kgona go ka re kry-a mo pitšeng tše kgolo gante taba e re yapea mo ke dillo tša gago ke tšona dikarabo tšona tše lebelelela ka tšona ke tšona dikarabo meago ya kgašo ka mo lekgolle le arabega ka mo meagong e megolo ya kgašo ka mo motse re tlo le thuša mama ke tšea maikarabelo ke tekana pele ga setšhaba le batheeletše le babogedi ka moka kgola la gausu re re o tliše ngwano tliše bana bao re tle re ba thuše re ba folole lepheko le le leng gona yeah thank you ma yeah prof wa bona ge ntate go ba mme a dira 60 years yeah mmušo o re motho wo o godile o swantše a dule fase a hwetše sasa yeah ge o ka bona ntate a fitile 60 years go ba mme a fitile 60 years mara a sa gapeletšega go bereka bophelo bo boima prof bophelo bo boima ene taba ye malome ka kapa ke nyaka go e swantšhetša baswa ge o bona mme a šetšeane le mengwaga e meka a gapeletša go bereka ka thata o tsebe gore go ne le se se sepelang ka gare ga lapa ke nako ya gage ya go khutša ke nako ya gage ya go iketla ke nako ya gage ya gore a enjoye a se nako ya gore a be ka gare ga mathata ebile o šetše a bereka ka mahloko a mmele le malwetši a mmele ka lebaka la go gola mara moloi mo o leng gona wena o reng o dia sonang gomme wa rapela gore ka mehla gore modimo o tlong karabaneng nako e sepetše malome ka kapa ya o soriša moya mata ga ke le dumedišeng go lela gausi molelong gona babogedi ba rena ba re ba rata gore ba hlomphago ka mehla aga ba kone re lebogile ka moka ga lena ba bina diphoofolo wa le go mo ke reverend Malefo go tšwa kua ofising ya professor Mremi ngaka Mremi wa lena o le motsebago jwale moya o boletše le professor Mremi mo matšatšing a go feta wa re batho ka moka ba ba kgopela go thušo ba ba nego le mathata a re monna Mremi ka re thobela re ga gešo re ba šupa le kgarebe re ba sware 8 banna ba ka moka ga re ne basadi banna ba ka moka re sale ka gae banna ba ka moka re no berekela go no bwala batho ba kua motseng ba re bitša ditagwa ba re bitša dikgope kore ba re bitša ka maina re šetše re no ba direto mo re sepelang gona empa ge re dutše fase re le ka gae re ka tšwa buang ka gare ga bothata bo ga re kry-e tsela ya gore re ka tšwa buang dilo di gona dilo di a phela malome ka kapa nako e bohlokwa nako e sepetše a ile a rena mahlatse ba ga bo rena badimo ba bofolotše kgale a lekeletše a palela ke go fihla maphelong a rena baswa yemelelang ka maoto le nyakane le mahlatse a lena le tlogeleng go dula le re nako e tlo fihla nako e fetile dimpho tša lena di tswile gale tekete tša lena tša mahlatse tša gore le age metse tekete tša manyalo tekete tša tšwelopele tekete tša gore le be le masea di tswile gale di emetše lena fela modimo ga se yena a le swereng gore le be le late di 60 to 70 years le sene selo le fela le re nako e etla nako ke nto bohlokwa bophelong ba motho o mongwe le o mongwe dimpho di lokolotšwe ka nako na motho yena o emetše efe nako motho o emetše efe ka baka la gore dilo di lokolotšwe kgale ka nako ya maleba dilo di lokolotšwe kgale 0648582771 msrs mo moyeng dumela re gona ra lena thobela pale kae re gona le kae meipa
o shile ke nako nako e sepetse malome molato ke ene nako e ya sepela o nyaka ntate mogolo ye batswadi ba pallang ke go iria yeo mogala ba gešo ge ba gana e no nyaka o motee wa leloko a no go felegetša o ye go phasa dilo tša gago di bofologe gobane di swere ke tate mogolo wa e leng gore nako ngwe le ngwe o ka tla go yena le go sasa o ka noa go yena o swere bopi bo bo hlakaneng le metsi le go mahlatswa leselo goba o ka noa le metsi fela wa fihla wa fa tate mogolo wa re tate mogolo go mpona ke ilalo ga ke ne selo dilo tša ka moka di šaletše morago e no ya go yena o nonnoši ge ba sa nyake go go felegetša ka lebaka la gore malome wena ya gago nako e ya senyega nako ya gago e ya sepela dilo tša gago di a dibega o boela morago batho ba tšwela pele ka lebaka la gore wena o swere ke ntho e nnyane ya gore o bolelele tate mogolo wago ga a nyake pudi ga a nyake kgomo ga a nyake dilo tše ntšhi o nyaka o tle go yena fela e ya go yena go sasa o ye go bolela le tate mogolo goba o se ka wa tšea matšatši a mantšhi o iše sello sa gago o bone gore tate mogolo ga go bitša go biletšang tankile re ya leboga 0648582771 0648582771 re dutse fela metsotsong e masomepedi nne fela go ikela go ereja lesometee ke gore 20 ebile e dula metsotsong e masomepedi tharo 0648582771 mcrs o se mo yena kwande yebo thobela le kae mongaka ge o tseba gore dilo tše o rile ke mang o nyaka go tseba gore o ka di tloša ka mokgwa wa mohuta mang a e tla re go tloša o mo tlogele re di tšee re di bušetše go yena di apare le yena gobane di ya go diba mošato mogolo thank you 0648582771 0648582771 ka baka la gore prof go bolla nnete ya go di feta ka moka meloko le metswalle ya borena e ya khona go no re mo moloko mo go no ba le mogekolo mongwe le tla le khuparetša le bula matsogo a topa dimphotše a di ribega ka meeta a di ribega ka dilo tše ka moka ga tsona la no go la wena prof ke le di gangoro tabashi o bona nto go dumediša motho ka letsogo kudu letsogo la go ja batho ba tšeelwa mahlatse malome ka kapa dumelang e tla ko go swara ka letsogo e tla ko go swara mo dumediša o išitše matsogo ka mo morago so o tlo bona dimpho tša gago mo ditlong go ya gona e bolaile ba bantšhi malome ka kapa ene baswa ba bantšhi ga ba itsebe tabae motho o tla tetšhatšitše ka dilo tša gage ka mo e le kokwa gwa tseba re ya ola yana le kgolle ke a monyaka go fitlha le wena o re pi go go swara mola ntane nambile o tswaletše dilo tša gago ka mokana ka tsona prof re berekela go e tswalela ya o bolela taba ye nngwe šiwe e bohloko kudu ya go dumediša batho ka matsogo ya ke nyaka jwale re dule tabeng metsotsonyane mohlomongwe mehlano re dule tabeng ya gore batho ba tšea jwang dimpho tša batho mo bathong ba bangwe aga dimpho tša batho malome ka kapa ba di tšea la mathomo ka gore go fihla o no mmakala koko wa re ngwana ka mphetene ranta go fetša go mo fa re ko reka snaifi a tšea tšhelete la e hunela ka sakatuku a e tšea a ye go e bea mo yena e bea o suneletše tšhelete gago go fihla ba re le kae o re awa ke nyaka o ntumediše ka letsogo wena o re le kae o tloga o khuna mo ba dumediša gabotse e le ka moka ba ra wa tla ka letsogo ngwanaka
tsebo re go ne le bothata fao ka nako ye nngwe re le baswa re ya gae motho o tla hlapile ka tša ga o fihla wena re wa mohaka o re o thabile ganthe gona mola nambile ba go tšeela mahlatse ya gago bangwe re ya phasetswa bangwe re ya gatišwa bangwe re ya kgopelwa ba re kgopelela dititikwaneng tša ga borena mo rena re phasang gona ba tšea mahlatse ya ga borena ka mokgwa wa mohuta owe malome ka kapa ke ka mokgwa ba re tšeelang ka gona ka nako ye nngwe ba lebelela gore mo familing ke modimo o mofe o e leng gore o ka re wa thuša ba re mogala bo fa batho dimpho wa makala o mongwe ya go tšea masuka a mabedi a mararo a bea ka gare ga lapala gaga gore lena ge le ya kua le sekela kua go kwe bana ba ba gage fela ba ne ba nnoša mapele prof nke o bušheletse taba e ya maswikana mararo ye nke e kwa ga botse ka gare ga motheletši wa bethileng ke nako go na le mokgwa wa go tšea mokgalabe wa ka gae o ba mmonang gore o ne le maatla ba tšea maswika a mararo go ba mane mo lebitleng la gage ba le tšea ba tšea lo tšela ba di tšiša ka gae gore bona ge ba bolela le yena ka moo mokgalabo a bakwe tše ba di kgopelang ka moka ba fetsona gomme lena ge le ya kua le bolela le lefela ka lebaka la gore go bolela nnete ge re rera go tšea tate mogolo santse re ye ka moka ka kgoro re bone gore se re se tšeang pheletsong re se bea kae mo ka moka re ka tleng ra re ge re lela ra llela gona ene prof o bolela nnete ya mmankgonthe di a kgokgo dikgoro tše ka moka ga tsona tše di a tseba gore mo kgorong ye mokgekolo o a neng dimpho ke mokgekolo wa leina la gore goba ke mokgalabe wa leina la gore o bo kry-ebile ba baka go mo reelela mokgekolo kapa mokgalabe ya kore ngwane o mollo mongwe a tlang ba mo reelela ka mokgekolo goba ka mokgalabo kare ba tseba gore ba ne dikgomo ba ne diterekere tše dintšhi ba ne mašemo mokgalabo o ba sa hloke selo mara o maka le wena wa gago ngwana ba mo rieletseng ka mokgalabo a sokola a re bolele ka leleme prof ya leo e leng gore batho ba bantši ba kgona go lahlegelwa ke dilo tše dintšhi tše botse ka baka la go di bolediša pele di tlo direga a go ne nto kotsi go swana le go bolela diplane tša gago pela ga batho e ka ba bageno e ka ba ditšhomi skebebe wa be wa tsoga o boletse diplane tša gago pela ga batho gobane o bolela diplane tša gago batho ba tšea diplane tšela tša gago ba ya go di rapediša ba ya go di phasetša ba ya go di bolediša and then mo go wena di thoma go fetoga lefela maela mabotse a tlang go wena a phethagatše batho ba bone ka ditiro ba seke ba kwa a bolela ko wena seo se bolelang wa se fefola o se bea molaleng le medimo wa geno ya go ngalaetswa ka gare ga sona gobane ke sephiri se ba go fileng gore ngwana ka aga kgwebo e rileng badimo ba geno ba tlišitše dimpho ka nako wa di bona wa senya ka go di bolediša pele o ka di swara ka letsogo leleme ke sethwana se seng se senyenyane mara ge se ka rata se ka senya bophelo ba gago go ya go ile hlokomela seo se bolelang gore o mo kae o ne le bomang le kgono le professor bana ka malapeng barwa le barwedi ba tšwa dikolong ga ba šome ba ile ba kry-a banna ba ba ratang ba belegiša bana ba ba rata banna ba lekgone le ba sepetse ka baka la gore bomma go bona ba ile ba loya bana ba bona ka baka la go tsame ba bolela dimpho tša bana ba bona ngwana ka o sekolong kae ngwana ka papa go ngwana ga ge o rutlo di skete le skete o bolela nnete e tlalang seana batswadi ba re bolaišitše batswadi ba re tsentšitše ka gare ga bothata batswadi ba boledišitše dilo tša rena re sebe ra botša batho bao batswadi ba non latelela batho ba ituletše ba kry-a bakgekolo goba bakgalabe ba ituletše ba no re gomme wa ka ngwana o etla ore o rekile mmotoro ngwana ola wa palela ko go fitlha gae wawa batswadi ba boletše dilo tše dintšhi bana ba senyegeletše ke mebereko ge o thoma o reng gore awa nna wa ka o bereka mmereko o rileng ge o thoma o re nna wa ka o ne mosadi awa nna wa ka ngwana ena awa o humile le dinala ge o re awa nna wa ka ngwana o tlo ntata mo e segale lena le tla mmona batswadi ba swanetše go ithuta go homola batswadi ba betišitše bana ba bona ka nako ka baka la leleme
batswadi a ba hlokomele maleme ya bona ge ba le di-societyng ba le mahung ba le medirong ya go fapafapana bana ga ba hlokomele maleme ya bona ge ba le majwaleng ge ba ne le di-boyfriend le di-girlfriend baswa a ba hlokomele maleme ya bona ge ba ne le bakgotsi professor go boima ene le ye nngwe ye diragalang baswa a re tlogeleng gore ge re le mafelong a boithabišo re feleng re kgantšhetšana mang o ne tšhelete mang a ne tšhelete mang o ne mo a ratlela go bolela ditaba tšewe ge e le gore ke bofelong ba boithabišo ba go nwa lethabo la mmotlana enwa thabo la mmotlana o bine o tšwa kodumela o ye gae ya ka lebaka la gore bangwe ba bolaišitše ke bana ba bo bona prof nke le tswaleng kuri ka mantšu a mabedi a mararo a go apeša dilo ka moka ga tsona tše re boletšego ka tsona fa ke moka ge lefetše le nape le botšeng batho ba ka moka ga bona gore le ya dinokeng neng ba ka tla jwang ga moremi ba ka kry-a eng le eng ebile professor moremi o kry-agala kae ngaka moremi shu o re nako e sepetše tlogelang go dula ka gae le emetše gore ntongwe le ngwe e tlatla ka nako ya gona nako tša lena tša gore mahlatse tšwelopele le be le tše di botse bophelong maphelo a lena a tlege le ntšo le re dilo tšeo ka moka di theogile kgale modimo o no ba makala gore gabotse di dibakeng mara ka lebaka la gore re phela le batho bao ba sa rateng go bona ba bangwe ba tšwela pele ba sa nyakeng go bona dilo tša lena di loka ba sa nyakeng go bona dilo tša lena di kgahliša maphelo a lena a kgahla batswadi ba lena le bana ba lena ba sa nyakeng go bona le ya ga mekutwana ba sa nyakeng go bona dikgwebo tša lena di tsoga ba sa nyakeng go bona le ba le ditšhelete ba sa nyakeng go bona le nyalwa ba go ria gore o dule lo lekgono o morake go sasa o dule loo o morake o dule loo la go sasa o morake o bo fetse o tlwaile ke bommago magare ba ebile ba be ba fetse ba go swere ka pelo bona ke re nako e sepetse nako ile yamelela mo leng gona o tlo nyake thušo nna ke ya nokeng la boraro le lengwe le le lengwe ke ya go rapediša batho ba go swana le lena le go phasa medimo ya gabo lena le go ba phethela ntho re e bitsang gore ke taelo ya go phekolela lepheko leo le go phekileng le go emeng ka pele le go tswalelelang dilo tša ga gore di seke di a sepela gabotse mme rangwane ngwana lesogana buti ga itšedi mo gae o sa tlolla meekgo e sa tlo thapiša mesamelo ka sethuši ke selo ke re nako ile nako e sepetse bona monna o mollelang o dutšeng ka gae o re o tlatla ka nako a gage a ka setle gobane nako ya gore monnong ke ba go nyetše kgale e fetiša ke lebaka la gore batho ba go eme ka pele batho ba go eme ka pele ba tšere bophelo ba gago ba borile ba bona monna ba phikile ba faketse lesuka le legolo ka gare ga bophelo ba gago e tla re tle re le kgorometse re thoketokolosi ye molala e tloge mo go wena e be se ka tlho e sa boa le mo bophelong ba gago gobane nto ke moleko godimo ga bophelo ba gago go sasa la boraro re ya nokeng re ya go phetha ditaelo re o phethela baswa ba e leng gore dilo tša bona ga di loke be ba sa lemoga gore nako ile banna ba ile dintlo di ile ba ditšeri ba dibanka ditšhelete o ka gare ga dikoloto dikoloi di ile šetše o nnoši mahlatse ya gago a gona a mantši a ka thibang pelo yeo le dipalobalo tše di leng gona le bothata bo bogolo ba gore o bolele ka pelo bona setlhare sa gago se gona e tla re go thuše ga moremi ke gona mo ga matlala ramošebo ga uso le letamo toropo ya rena ga uso ke seabuswa le mmabologolo ke fa o rekang tša go ja fao di-taxi o di kry-a gona fao tša ge o nyaka go tla ka kua ditlou tša baroka mo o tlong gore kry-a gona dinomoro tša mogala o no founela 060 wa re 959 wa re 0303 060 959 0303 baswa le rutegile le ka gae batho ba modimo ba ge šoga le ne di-airtime mara ne mokgwa data bona email ya bereka go dr moremi 3 drmoremi3@gmail.com wa latlela molaetša a gago ka mola monna o mongwe re bereka le yena ka kua ba re ke molebogeng wa go ba le ntšebe so o tlo go araba a tlo senya nako o no phela a swere laptop ke bošego ke mosagare ke mmereko wa gage molebogeng o tlo go araba
tla mo kwa re go hlaganna wa ra wa ke a ba bua Molebu ke nyaka ngaka a re ngaka o gona ka fa ga o mohloka go sa kry Molebu o re 079 170 9862 gona fa o ke mo tlong kry yang gona o nletšetše mara o se ka ntetetša bošego kudu ka lebaka la gore ka mo malapeng di a boa foune ka nakwa nnete ngwanešu gore re kgone go go thuša wena gone emergency o foune ge ba ka re hlabirwa go dia buang ke tla ba botša gore bale ye le a itseba gore ke ya ngaka lenong ke rea ke le ngaka ke leboga kudu mošate ke mo ke tswang ga ke go leboga Malome ka kapa di-product di gona o re Malefu Hi everyone, my name is Angel. Today I'm going to talk to you about the products that we have here at Dr. Moremi. We have different kinds of products. We have taelo ya mahlatsi, taelo ya meliko, taelo ya businessy, taelo ya sejisho, taelo ya tikoloshi, and others that we also have in here at Dr. Moremi. Today specifically I'm going to talk about this one. How do we use this? Re FM nna ke morwa motšhama ubane ka kapa ke ya radio ka dinako tsohle prof awa re go kwele mongaka gore na ke kae mo ileng gore batho ba ka go hwetša gona nke le hlalosetšeng batho ga nnyane metsotswana e šetšeng ka di product tšeo e le go gore di a hwetšagala ka mola ga Moremi ebile di thuša ka eng le eng le eng and then gore batho ba di hwetše ba ka letšetša mang ba dira jwang kapa ba bolela le mang re na le di-product Malome ka kapa tše e leng gore di a kry-agala ka kua ga Moremi di šetše di thoma go pharela nka no re lefase le ka bophara ga o le kgole le gausi di kgona go ka go fitlhelela mara o no founela ausi Angel mo go 076 wa re 252 7969 076 252 7969 se si enji o tlo go araba wa napa wa kgona go mmotša ro nyaka product ye ba renkeng a napa go hlalosetša tsona ka moka ka botlalo le gore di bereka jwang ga ke bolela so Malome ka kapa go sasa ke na le nnete gore ge ke bua kua nokeng gantši ditaelo tše ke di kgopelela matla kua nokeng badimo ba mphile pheko nngwe ya banna ke no ganyane ka kwa gore ya šikinya ka nnete ga e bapale jwale ke nyaka banna ba e leng gore be ba lla ba tle ba le 20 ke tle ke ba fela ganyane fela o tla kwa ka kapa banna o tlo bona ba sepela le ga ba ya dikgomong ba sepela ba opela difeile ge ka ba go jwa le prof gona ga gone molato wa a go tle 19 nna ke tla ba wa bo 20 awa e gona ka labone ke tlo re ge ke tla mo radiong
ke tlo tla nayo ke tle ke e bontšhe batho ba ke ile ka re ge ke dutse ka kgopela mogala wo mongwe ka thupe ka re mara re a sokola banna re ka nwang mogala ba re no monna namela thaba moriana sona jwale a ke leboge malome ka kapa bona ga ye kgole le gausu le rietse bana ba lena di-party tšela le re ke di-21st gore ba re ke 21 first ke tsona di 21st 21st bona bana bao le ba diretse di-party batho ba le eteletše pele le ba reketse dikhiye bana ba la re ngwana ka go fa sekhiye o mongwe ga a tsebe mo sa ngwana gage se lego gona ba se tšeri ba se tatile ka motato ba se tatile ka ulutše khwibidu le tše tala ngwana wala ge sa le morietse party ela e botse yela go beng go tletše batho go tlile batho ba go ema ba maemo ka go fapana ba reta ngwano o kae ngwano le khono go pala go yena ba mo tlemile ka labone hlogo poledisano ya rena ke dikhiye tša bana ka sekhiye sa gage sa nakwela le morietši modiro wa gage o mo botse wa 21st ola rena re tlileng re apere dipaki tša go tura mara ka morago ngwana ola go thoma go sokola bona modimo ga a lahle ngwana gage le badimo a ba lahle ngwana bona ka labone re tlo bolela le lena batswadi ba bana bao ba bofilweng ke ba bantši ba gona re a ba bona ba hloka thušo mošate senotlelo ya diloko di lokilwe prof ya diloko tše ke tša mehutahuta tše dingwe ba di tlemile ka dithapo tše dingwe ke tša ditšhekase ba bangwe motho ke ile ka re ke tsamaya ka mosegong tšatši le lengwe ka kry-a ba dirile tšhelete ya dipampiri ba itlemile ka dithapo ba itšhatšitše ka dihlare ba tšere speakere ba ikokotetše mo mehlareng ka re lokoše go ne le ngwana o mongwe e leng gore ga kgone o no swara tšhelete ga a tse borena o diang ka yona loko tše di lokilweng gore bana ba batho ba seke ba kry-a mahlatse re senotlelo ka labone sa go notlolola diloko tše tša mahlatse mošate magagesho re a leboga professor Moremi re a leboga re leboga Tloutša Baroka re leboga motheletši mang kapa mang o e leng gore o be a re swere ka frequency ya 96.3 FM bao ba re swere go ka www.mcrs.co.za le bao ba bego ba re swere ka letlakala la Facebook la Dr. Moremi ka ge re berile live fawe le gone re be re bolela ka taba ya nako yeo e leng gore ka gare ga lapa le lengwe go na le motho o e mo papatlilego ke a tekwa ke le kakapa ga go ne molato professor Lesepile. Hi everyone, my name is Angel. Today I'm going to talk to you about the products that we have here at Dr. Moremi. We have different kinds of products. We have taelo ya mahlatse, taelo ya meliko, taelo ya businessy, taelo ya sejisho, taelo ya tikoloshi, and others that we also have in here at Dr. Moremi. Today specifically I'm going to talk about this one. How do we use this one? When you use this one, you just take a small amount, you put it in your water, you pour it in your water that you're going to bath with, and you rinse your body with it. What does it do for you? It attracts luck, it attracts light in your life, especially when you go to interviews, when you go into business meetings, when you're also going to close big deals. This is the kind of product that you need in your life. These are the numbers that you can order this product from. You can use this one, it's 060-959-0303, or you can use 079-170-9862. You can also use our Facebook page, of which is Dr. Moremi. Inboxes will get back to you. Or you can also use our email, of which is drmoremi3@gmail.com. If you are in need of this product, please send your order on one of the platforms that I just gave you.
You can WhatsApp us or you can send an email or Facebook us. Then we will definitely send you this product, courier it to you, or you can also come and buy it at our branch. Hi everyone, my name is Angel. Today I'm going to talk to you about the products that we have here at Dr. Moremi. We have different kinds of products. We have taelo ya mahlatsi, taelo ya meliko, taelo ya businessy, taelo ya sejisho, taelo ya tikoloshi, and others that we also have in here at Dr. Moremi. Today specifically I'm going to talk about this one. How do we use this one? When you use this one, you just take a small amount, you put it in your water, you pour it in your water that you're going to bath with, and you rinse your body with it. What does it do for you? It attracts luck, it attracts light in your life, especially when you go to interviews, when you go into business meetings, when you also going to close big deals. This is the kind of product that you need in your life. These are the numbers that you can order this product from. You can use this one, it's 060-959-0303, or you can use 079-170-9862. You can also use our Facebook page, of which is Dr. Moremi. Inbox us, will get back to you. Or you can also use our email, of which is drmoremi3@gmail.com. If you are in need of this product, please send your order on one of the platforms that I just gave you. You can WhatsApp us or you can send an email or Facebook us. Then we will definitely send you this product, courier it to you, or you can also come and buy it at our branch. Hi everyone, my name is Angel. Today I'm going to talk to you about the products that we have here at Dr. Moremi. We have different kinds of products. We have taelo ya mahlatsi, taelo ya meliko, taelo ya businessy, taelo ya sejisho, taelo ya tikoloshi, and others that we also have in here at Dr. Moremi. Today specifically I'm going to talk about this one. How do we use this one? When you use this one, you just take a small amount, you put it in your water, you pour it in your water that you're going to bath with, and you rinse your body with it. What does it do for you? It attracts luck, it attracts light in your life, especially when you go to interviews, when you go into business meetings, when you're also going to close big deals. This is the kind of product that you need in your life. These are the numbers that you can order this product from. You can use this one, it's 060-959-0303, or you can use 079-170-9862. You can also use our Facebook page, of which is Dr. Moremi. Inbox us, will get back to you. Or you can also use our email, of which is drmoremi3@gmail.com. If you are in need of this product, please send your order on one of the platforms that I just gave you. You can WhatsApp us or you can send an email or Facebook us. Then we will definitely send you this product, courier it to you, or you can also come and buy it at our branch. Hi everyone, my name is Angel. Today I'm going to talk to you about the products that we have here at Dr. Moremi. We have different kinds of products. We have taelo ya mahlatsi, taelo ya meliko, taelo ya businessy, taelo ya sejisho, taelo ya tikoloshi, and others that we also have in here at Dr. Moremi. Today specifically I'm going to talk about this one. How do we use this one? When you use this one, you just take a small amount, you put it in your water, you pour it in your water that you're going to bath with, and you rinse your body with it. What does it do for you? It attracts luck, it attracts light in your life, especially when you go to interviews,
when you go into business meetings, when you're also going to close big deals. This is the kind of product that you need in your life. These are the numbers that you can order this product from. You can use this one, it's 060-959-0303. Or you can use 079-170-9862. You can also use our